uhunya nsem we koso grom na wo so mfa kwa adwuma chance e de nsem yi bi ebe somo na dwumaku asomase a ebe nam so ma wanya saa dwumede bi ahwe eye Obatampa Travel and Tour Agency. Ye ka se akwantuo mu pa obekọ akwantuo ma waso bejo pa dia ofre Obatampa mesro mo no bedi nsawoso efo akwantuo mu nsam nyina se okodi holiday se okotena se okopa adwuma ye bibia ope efo akwantuo ho no mesro se nya ahotoso ewo Obatampa mesro mo line omo number egu screen na se obetimi afre Obatampa ene omadi nsawoso sanso na meka se and work a true service for and so masia medicine adwumadi ebro omo ye ne pastries aduane enkwan ahodo froya ahodo shito ahodo meat pie ahodo cake ahodo wedding cake ahodo nyina ofre anywhere for a ube from 0548302985 0548302985 Samson na Queen Varsity Foundation so eso masia this adwumadi ebro Queen Varsity Foundation mi so we adwumaku a omohwe amobrofo ehiafo nyanka disables for misro so won so wo mwa bi adbabedum Queen Varsity for na mo so de adum sa abofo ya anko mo so beda wase papa omo so mo na 0548302985 ofre Queen Varsity Foundation omo so ni obedi enkomo kama na mo so ma nkwan ambefa so aboa sebi omo aye inyanka anase omo amaye inyisia anase omo amaye nkrafo anase omo madidem ewa brabo na yetu fa akọ kumewu industry nim ai ye kase sinitwafo ewo Ghana ha omo yese ye from ye ka Kumasi for de na ye friend kumewu aha papa bia owo ma ye friend Oboy Siki papa yi tse oya akokora ma afia bia tse mi hunu kra tse na manage ne ho pa aya no abo braces bisa no paint na abodwe kakra ye friend Oboy Siki papa yi say ono ana ya o sheda edi beef ebe wurawura actors no a ono ana plan no the beef abe wuram na we omo ke kan mo ti hwemu saa so no ono kwa nyame a kire no da sabi odi be fi atiasefo asase so nti ye ka japade pa e de japade a papa we so won ye bi da e dan say ye be sidan na we si me bo te senya eje ko abrantie esi efie e de ne se si ne bo se me eje ko abrantie be fie ni no Oboy Siki ni se ono se sika se ye no on ye bi da Oboy Siki ni pajo o made aha ma me fe no sha o se japade no on ye bi da na we na ye wa Me Christian Awuni ekopie mu ewo kasafidie su baako e na ye papa o ye interview no bi sanse na Oboy Siki ni kra ade na ye okeka aka mutibo musa na o se o me kra de edi mi da ye wa Me Christian Awuni se me kra de edi bi na me de saa na wo hwa o tie na akwase many posts bi na epese echi Oboy Siki ni enti interview no koso na presenter no sabi say ye ma Me Christian Awuni abas asofo a ewo Ghana hey ye ma Me Christian Awuni say sofo bia obewura na so dem ewo ga asofo ni bi enti me ye obi asa asofo ni bi wo ho a owura mu ho say bi okopemwa obi ahiamwa aye na edu ba bia na wiase de yesi ohia nipa baako doctor lawyer and a prophet. We need all these people in our lives. See, I am mammy etu ana mo kakra so ko bom pae e kwa asofo ni bisa asofo ni bi pese eyi ni nantem srade hey sa asofo bia obetu ni nansi o se okwaje mpae bo no sofo ni pese oyi ni nantem srade we nyina akoso e wo interview besro yenko tie kakra emra wa wunua bema Oboy Siki na brabo oni ti Kumawood mu adebia no wo kire se woni na wo sheda ye sei e create beefs ni ade no mo ni ade ya wo tititi ni nyina na edi enti na wo yesa ni mo bet me de mi hu se menopause na ye no menopause because so wanyini won say ye hase na onyini nu say na ye adwon onchesa onya sa basa sa be say sa se wanyini obi anso ne de won ebi de ye dam
Enti ne dia no akoya se aye no ntokwa ne kasa ankoye dam. What is so was say next year will be free, will be woo. Mate. Ade enti the man ne kasa, wo sha. Utimi ko baabi. Okay. Emma ye kyerɛw date ya. Okay. Wo de be free mu. Ɛna obi wo ho so wo hu, o wani wo hu. Sesei ɛna beto me. Ɛna obi wo so wiase afono no. Enti no opese ne date ono akasa pese wo wu. Hey. Enti me da me hu se Oboy Siki de no wiase afono no. Opese wo wu. Na de wo pɛ de wo de wa no cancel no. Ebebe mama because wo pɛ. Enti de okai no expect say next year wo wu ana. Me expect wo no na aka na asɛm o. Sanya me na me kai. Okay. Ono na asi ne bo aka na asɛm se next year no obefiri wiase we. Nti se ebe mu ma no a sanya me na me ye. Enti so when free mu a mo benya asɛm ya ka afa no ho ana. Bebre. Then mo ba. Sanya mai. Ya ye beku no. O sure our cause problem or industry no. Oh, me to me ne dear me taking it serious. Won't take your Boy Siki serious, okay. No, me taking it serious. Okay. Me say what dey aye me a man fi no. Oboy Siki. Man fi no. Enti wo sia na won't me besides that enti no e bia o ye o sada say bi so. Oh. Once upon a time, Mr. Say, Papa, open me, Anna. And I call radio so boom, this, and was three. And that was it. And one, no. Because men are quiet, then fast will be any so. But I mean, in some of them, in funny serious one. Me fun say, monopose, send him a kayan. And I don't know. Will be an idea. Will be a casa, will be an toqua, it be a dam, a dorsal. A dorsal, but only the enemy, and no combined. And toqua, and a casa. Ntokwane kasa. Ti wa hwe ya ebe ne dam. Hey. Yes. Into Oboy Siki wan kasa ujejireje wote nsam a Christian Awuni ono de ode atudwa. Na no na fifi brat o san bisa maame ne se ya tete se woni ajabraja. Da na ye koso. Ebusia maame no wa chechiro. Matters yes e kromo ase pa wo sofo wo feeling ne pa ya ajabraja. No great. Why madam for? But no, but say yes say. Why say? Why they say? But why they say? Me say why madam for? But yes, we see kurom ha dem nyina so for feeling the pie ajaguraja. Man ka say kurom ha nyina, me say ajaguraja ya madam for. Okay. No man tini. Okay. Why madam for? Okay. Madam for as in o so for bon pie ma. Oh, un madam for fifi. Me no madam for no. But me nya so for me ka so for as. So for ye nipa te say wa woni ntimi yamfo okay with my friend no obetufo so betumi to no fo no ne ade okay nice one ajaguraja o te say kwabresi ama kwabresi ama onya bad sao se ne nkrofo sa wo be na hu say the man is good yes we are good o kana adwen e na ono so no mitimi hu say wan koka na onkan o kana no be kan wo now what cause that pay men kwa sorry ada na on kwa sorry ada den na si a on kwa sorry me ana ma decide say men why den na si makobi makwa sorry makwa di say my bre why I sorry say yan kombre oh makwa te be decide say me asori me asori be na menko mi hu asori amenko adede ne si ya wapa abai makwa asori bebre Roman Methodist okay menko Methodist deeper life oh bebre o sunsun sori nyina mawura ba amwa and the nice city for me na mawura wo do nice city for pen yeah but I know white no much white e wo do me na meko ade ni nyina amwa o so ya ko nyina amwa o I mean Debbie how baby ameko se meko pen kwaje no meko no na ayese meko say momo huh because because say wo ho say bia na sofu bi be hu no ho wo se me pe o me so nya penti na me pen kwaje yes me pen kwaje me pe be preach the word okay yes and so bi be hu mi a no kon be do me na che say me nya me som no enwie me peye
Nti sɛ mete ase asɔfo na ama wagya asɔre kɔ. Ɛnyɛ sɔfo bia sɔfo ebinom. Me da se sa o de breche so wakoti e maame. Ai o se Oboy Siki menopause. No kura de bia de no de wan hyeda emfi ni sa e na no de otwas na asɔfo no so mesrɛ mo. Ana maame ne mesrɛ mo ne tu dɔso ne nti ana sɛ den. Bisa asɔfo no asɔfo ga na asɔfo ebi ne mesrɛ mo. Mudin no ye ya bɔ no too much. Won se maame kwa asɔfo ko no ntimi mbɔ ne din o. Esa na gu ebi mu so ani mu ase. Ohun. Ontimi mbɔ se osemesi na ye mi sei ana se we na ye mi sei. Won na akwesa akɔfra mo nyina. Bisa asɔfo mesrɛ mo ndi mu ni na ye bom papa. E na ɔman so asɔfo ni mai. Yeye. Ti mesrɛ mo se ga na asɔfo. Mesrɛ mo ndi mu honi. Dwumeku eso masen. Edi dwumedi ebro ye NW catering service for NSO masse omo number 0548 302985 ena University Foundation so eboa ehwe nyanka ne nyisia ene sebi omo nya cases a moda prisons a omo ni aboafo bia no University for ehwe sankrofo nyina so person oboa University Foundation ono so friend 0548 302985 Sansu na Obatampa Travel and Tour Agency so ebe boa efa wa kwantuo ensem nyina omo de mesrew a omo na ma no egu scream na mesrew from na woni omo ndi nsawo so na omo ahotoso ewo momo papa mo so mfo kwantwa ba akopɛ a me fe me se a edi sikaba me na mbe som makra